Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kumbukiso wethu namhlanje sizophinda sijeqeze izingcezu zenkulumo. Izingcezu zenkulumo-ke esinazo ziyisithupha. 1. Sinosobizo. 2. Sinesichasiso. 3. Sinesilandiso. 4. Sinesikhanyiso. 5. Sinesibabazo. 6. Sibe nesihlanganiso. Ngaphansi kwasobizo-ke siney'nhlobo ey'mbili. Sinebizo ebese siba nesabizwana. Iy'nhlobo zamabizo-ke esinazo sinamabizonto, sinamabizo qho, sinamabizo qoqa, sinamabizo omuntu, sinamabizo omvama, sinamabizo omvakela, ebese siba namabizo onxube. Isabizwana-ke kanti sinesabizwana soqobo, sibe nesabizwana sokukhomba, ebese siba nesabizwana sokubala. Ucezu lwesibili-ke lenkulumo esinalo sithe isichasiso. Isichasiso-ke sona sinezinhlobo ezine zesichasiso. 1. Sinesiphawulo. 2. Sinesibaluli. 3. Sinongumnini. 4. Sibe nenani. Kanti-ke ucezu lwesithathu isilandiso naso sihlukana kabili. Isilandiso-ke ngaphansi kwesilandiso sinesenzo sibe nesibanjalo. Siphinde sathinta ucezu lwesine isikhanyiso. Isikhanyiso-ke sona sihlukana kabili. Ngaphansi kwesikhanyiso sinesandiso sibe nesenzukuthi. Isandiso-ke sinesandiso sendawo sibe nesandiso senkathi ebese siba nesandiso sesimo. Kanti-ke ucezu lesihlanu esithe isibabazo kanye nocezu lwesithupha esithe isihlanganiso bona bayimele abanazinhlobo. Umbukiso wethu namhlanje sizowuguqisa khona lapha siphinde sibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje.